Okay. Reka nongere mbifurize kugubwa neza mwese mukuri bwanumira kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bitandukanye byo ku mugabane Afrika, abari ku mugabane Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwese muvuga muti ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel ntabwo byaducika, ndetse mukaba mwarakoze subscribe muvuga muti uko ikiganiro gikozwe tujye tugita tukibona. Ubwo rero nimumara kubireba mujye mubisharinga, mukore like, mushyiraho n'ibitekerezo byanyu. Namwe batarakora subscribe mubabwire nini mukubite mubangura kugira ngo izo nkuru twakoze zijye zibageraho mu buryo bwihuse, namwe muzisharinge, mukore like ndetse n'ibitekerezo mubitikureho. Ubwo rero mbere yo kugira byinshi tuganiraho mu byerekeranye n'imikino, reka manze nifurize abemera izuka rya Yezu Kristo mugire pasika nziza wo muri hose. Abavuga bati tugiye kwiziriza mu bice bitandukanye by'igihugu nuko byakomeye. Ubu kuva Kigaruka avuga ngo agiye kwiziriza pasika ihuye nka byayo ntitwajyaga dukora kwa Kigaruka ajya kwiziriza iminsi mikuru mu ntara. Birakomeye bavandimwe, umenye buri muntu agiye kujya yigumira wari ibi bihe aho byerekeza ko mbona bikomeye mwuka byarama ko bikomeye ariko ubwo nyine nta kundi. Gusa rero niba uvuga uti ngiye gusenga, uvuga ati nagumye mu rugo ndaruhutse dore ko ari nakonje igihe kinini, yewe no kuri uyu wa mbere nayo niyo. Ubwo rero mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose mukomeze kunezerwa no kwishimira ibyo mwagezeho. Ni ngewe rero ndaje kugira ngo twiganirire, n'ubundi tugiye kuganira cyane ku makuru y'umukino abavugwa mu Rwanda. Murabizi ko ariho twibanda. Ese muri Rwanda Premier League bimeze bite? Rayon Sport bimeze bite? Ese APR ikina kuri uyu munsi bimeze bite? Ibyo turabiganiraho twumve, byaba ibisigisigi by'imikino yakinwe muri Rwanda Premier League, ndavuga yo kuri uyu wa gatandatu, ndetse yewe n'ibiteganywa mu mikino ikinwa kuri iki cyumweru. Ibyo byose turabiganiraho twumve icyumvirizo muri Rayon Sport baravuga iki, muri APR se bimeze bite, muri polisi ho bimeze bite. Ibyo byose ndagira ngo mbibabwire mu buryo burambuye, ariko kandi manje kunyuza agatoroshi gatoya ku mugabane Burayi, kuko mbagira ngo abantu mu Rwanda nabonye ariho abantu bumva ko ikipe yabo igomba gutsinda gusa ikabaho mu buryo bwo gutsinda, itaba yanatsinze ugasanga abafana barakaye cyane, bafite ikintu cy'ikijinya, rimwe na rimwe bari gushakira bibaza aho bitari, nyamara kandi nyina ari ugutsindwa, kuko n'ikipe nazo ziba zaje zivuga ziti natwe atatu turayashaka zikayabura. Reba nk'ubu ngubu mu gihugu cya Espagne, Real Madrid yari yagiye kwa Mallorca ishaka kureba uko yatsinda ngo yegere Barcelona, mu gihe Barcelona yari itarakina, ariko byarangiye ikipe ya Mallorca ikubise ikipe ya Real Madrid ibitego 2-1. Ibiramambu Barcelona yari yagiye kwa Atletico Madrid, ikipe ya Barcelona ihatimburira Atletico Madrid ibitego 2-1, ndetse ubu ngubu hagati ya Real Madrid na Barcelona hagiyemo ikinyuranyo cy'amanota 7. Mwumve uko umupira umera. Twebwe nuko rimwe na rimwe hari igihe twifuza nta n'ibyo twakoze tugashaka gutsinda, nta n'ikintu twakoze ari ukuvuga gusa ngo ndashaka ko Reyo yanjye itsinda, ndashaka ko APR yanjye itsinda, ndashaka ko Kiyovu yanjye itsinda, ndashaka ko Mukura yanjye itsinda, ariko wiyibagije ko n'izindi kipe zigira gute zishaka gutsinda. Hanyuma rero ahandi hantu ni ikipe Arsenal yavuye ku kindi gikombe cya kabiri nyuma yo kuva kuri Carabao Cup, igikombe cyatwawe na Manchester City, yavuye no muri FA Cup nyuma yo gutsindwa na Southampton ibitego 2-1. Urumva aho naho ibikombe bibiri biragiye mu gihe gitoya. Hasigaye rero kurwanira muri English Premier League ndetse n'igikombe cya Champions League. Ahari igikombe babona kiri mu maso yabo kigaragara rwose ni icya English Premier League, shampiyona y'Ubwongereza, Champions League ibyo ntawamenya, ariko byabaraka maramaza, byabaraka humamunwa. Arsenal igize gute ibuze igikombe na kimwe uyu mwaka? byagorana riteta we, n'abantu bahita bagira gute bakuraho icyizere ku ikipe ya Arsenal. Za Chelsea yakubitaga 7, Man City nayo ihondagura Liverpool ibitego byinshi cyane, numva ntabwo biba byoroshye. Hanyuma rero mise nigarukira Inyarugenge biba bishyushye cyane kuri wa gatandatu imikino ya Rwanda Premier League yakomezaga. Reka nkubwire ko i Bugesera Kamarade yihoreye arakubita arahondagura, afata tensera ashyira arabwira ati nimuryame hasi mbakubita ibi biwoko.
ukuntu mwamimukiye munsezerera mu gikombe cy'amahoro muri kimwe cya kane, reka nanjye mbakubite inkoni 3 hanyuma mbasige mu rungabanga bumwibaza niba mudashobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Kamarade rero n'ikipe ya Bugesera bahondaguye Etincelle ibitego 3-0. Ni byinshi, ariko kandi ingaruka zimwe na zimwe twari twazivuze. Ikipe ya Etincelle barakubwira ko abakinnyi bayo ngo barayiza Cosmos nk'uko byarama. Bantu muzi Cosmos ari ahantu naho kuraza ikipe ubunyuranyuranamo ngibyo ibisambo bya saa 7 z'ijoro saa 8 irondo rikugurukana nabyo bicakira bitewe nuko bivuye kwiba. Ngizi ndaye nazo ziri kunyuranyuranamo ziri gushaka abakiriya, ngaba abasinzi bari kurwana nabo baterana amacupa n'ibiki nduru zibari ndende hariya za Cosmos muri aya masaha y'ijoro ntihabuririza. Ubwo rero mu gitondo bahuye n'uruva gusenya, birumvikana bava aho Cosmos baragenda bajya i Nyamata, ariko ikipe ya Etincelle yahuriye n'uruva gusenya ibitego 3-0 babikubiswe. Bekeni ni umukino wa mbere atsinzwe muri shampiyona kuva yafata ikipe ya Etincelle, kandi umukino ukurikiyeho arakira ikipe ya APR nyuma y'icyunamo aho twibuka bazi jenoside yakorewe abatutsi ku itariki 18. Ikipe ya Etincelle zakira APR, ese zabyivana bahite bakurikizanya naho no mu gikombe cy'amahoro. Ubwo nuko nguko bimeze. Indi kipe ni ikipe yitwa El Merreikh, iyi nayo ya Darkonovic, nayo ibyayo ntibiba bisobanutse. Abantu bavuga batigiye kwirukankana za APR na za El Hilal mugenzi wayo, ariko ikipe ya El Merreikh yari yakiriye Rutsiro birangiza banganyije ubusa kusa. Nibya bindi bya Darkonovic, aradefanda imikinire ni defanda yabona kamwe nuko kamwe kakagenderaho, ariko mu byukuri nawe ni ikipe ye ubona ibiraho. Nubwo ifite ayo manota 48 yumvikana kuri hafi ya APR, ariko iyi nayo nukuvuga ngo ntago wayizeraho umusaruro mu gihe waba ukeneye. Ni ikipe yitwa El Merreikh yanganyaga na Rutsiro ubusa kuse. Rinota ntabwo ko ari ryiza kuri Rutsiro kuko abantu twumvaga ko iri butsindwe byinshi cyane, ariko kuba uvanye inota kuri El Merreikh kandi hari amakipe yandi magenzi yanyu muri ku strugglinga mu kugira ngo mutamanuka, ukahavanaho rimwe ugiye ukarivana no kuri Rayon Sport ubushtaha ukayivana no APR barakenyera. APR munye nawe batarakina ukarivana no kuri APR, waba uri mu nzira zo kureba uburyo ki nawe wiyandayanda ukaba wagira icyo ukuramo. Ubwo rero nuko nguko bimeze. Hanyuma ubwo undi mukino wabaga nuwahuzaga ikipe ya Magaju n'ikipe ya Police Football Club. Ikipe ya Police twarayibabwiye ni ko yabaye ntacyo ubuyitezemo iby'igikombe nubwo bavuga ngo turagihatanira, ariko akabaye twene nikoga niyo koze nigashira umunuko niyo keye rwose biranga. Ubwo rero akabaye twene niko nigacya niyo ko akabaye twene nikoga niyo koze nigacya niyo gakeye nigashira iki umunuko. Ya polisi y'abamashami yaba polisi y'aba Frank Nutar niyo y'ubu ngubu nubwo ivuga ko ngo ibe yashakaga igikombe ndetse n'abakinnyi baguze. Ben Musa nta kintu kibereyemo, ubwo sinzi niba tubyegeka kuri Ben Musa cyangwa se polisi, ariko byayo byo duhora tubivuga. Gusa Amagaju yo ni intambwe ikomeye gutsinda polisi, ikipe abantu babateganya ko iri bugukubite ukayikubita, mu by'ukuri nta kintu ubutakoze. Amanota 28 nibuze igitutu kiragabanuka mu gake nubwo cyegeranye n'amakipe afite ayo manota, ariko basi urarwariza aho ngaho. Polisi yo rero ishobora no kwisangiza za Kiyovu, nako Kiyovu yayiciyeho yinyarukira cyane. Ishobora kwisanga igiye mu myanya mibi cyane bitewe n'umusaruro mubi iri kubona, kandi ariko iri gukina n'amakipe y'umuntu tutavuga ko akomeye. Ibaze nawe ndumva itarahura na El Hilal, ntabwo urahura na El Hilal, urumva ko mu by'ukuri nayo kandi yari yarasohotse mu makipe, yarahuye na APR, yarahuye na Rayon Sport, ayo makipe manini yari yarayakuyeho. Ukabona rero nibiri gutakaza ku Magaju, none se bavuga ko icyerekezo ari cyayo ari iki. Gusa amakuru ayivugamo nuko kuri uyu wa mbere bidahindutse uwitwa Byiringiro Lac nyuma yo gufatwa yatwaye imodoka yanyweye, kandi bikaba ku nshuro ya kabiri imeze nkaho yikurikiranye, kuko murabyibuka mu kwezi kwashize
ubwo yafatwaga ikipe ya polisi yagomba gukina na APR ariko Byiringiro Rage atari bukine ajya kwinywera, nabwo bamufata ari gutwara imodoka yanyweye ndetse arwana cyangwa se ashamirana n'abapolisi baramufungura rero arongeye nyuma yo kuva mu Mavubi. Ubwo rero amakuru arahari nuko kuri uyu wa mbere ibaruwe mwirukana irasohoka. Uwo ni Byiringiro Rage agatandukana na polisi akarebaho ajya, wagira ngo uyu nawe uyu mukinnyi niwe bamuroze urubuyero. Niko njye mvuga, wagira ngo bamuroze urubuyero kuko biragaragara ko rwose ibye atari byiza kandi adahinduka ndetse atanateganya no guhinduka, kwibera mu ikipe ya polisi aho uhembwa nta gitutu, warangiza ukagira imyitwarire nk'iyi iguteranya n'igihugu, iguteranya na rubanda, iguteranya n'abapolisi, noneho n'igipolisi cyo mu muhanda, kandi uri umukinnyi wa polisi. Shaye wowe umva, ikiba kimbabaje ni umudamu we n'umwana we baba uyu mukinnyi bababaza no kumirwa gusa. Ubwo rero ni uwo mukino wabaye. Hanyuma undi mukino ni ikipe ya Rayon Sport, nayo byanze yanganyije na Gicumbi ubusa ku busa. Ubusa ku busa nyuma yo kugerageza mu buryo butandukanye. Abakinnyi bari bahari, Kwizera Olivier Mutabazi, Nyamwita Mutabazi n'umucunguzi, kuko nubwo muri uwo mukino na Rayon Sport yasatiriye ariko haraho Olivier yacunguye Gicumbi, yacunguye Rayon akuramo igitego cyari cyabazwe neza abantu bavuga bati mwuka agira imana mwe. Hanyuma abakinnyi nka ba Obedi, ba Yusudiyanyi bahari, abakinnyi nka ba Ganijuru, abakinnyi nka ba Rishari, batambwe Gruwari, abakinnyi nka ba Folnganya, abakinnyi nka ba Zizi Basane, bose baragerageza reka da Gicumbi biranga. Ni umukino birumvikana hari Nyingo Francis atagombaga gutoza bitewe nuko Ferwafa yari yasohoye ibaruwa ibabwira Rayon Sport ko hari ingingo mu gihe cyose agifitanye ikibazo na Kiyovu, Ferwafa yo ikimufata nk'umukozi wa Kiyovu, bityo hagomba kubaho ibiganiro kugira ngo abe yajya muri Rayon Sport mu buryo bwemewe, nta nyine hatabayeho iyo rwaserera. Ubwo rero iyo baruwa ntiyamwemeraga gutoza, gusa niwe wari wakurikiranye imyitozo, niwe wari watoje icyumweru cyose, ndetse ni nawe wari watoranyije abakinnyi bagomba gukina, kandi nubwo atagaragaye kuri benshi nabwo navuga ko ibyanze kunze amategeko ye niyo Sasha ndetse na Romami bagendeyeho batoza iyi kipe. Haba wenda kuba kukwarinya abakinnyi, ibyo ni ibisanzwe. Iyo umutoza yabonye n'ikarita y'umutuku aragenda akajya mu bafana, ariko akajya ahamagara kuri telefone ibyo abari mu kibuga cyangwa se abari kuri benshi bagomba gukora. Ubwo rero nubwo atari kuri benshi ariko amabwiriza yose niwe wayatanze. Navuga ko bakiniye mu mutaka n'ubundi wari ingingo, nubwo hari ingingo yari kuri bench, ndetse sinashidikanya no kuvuga ngo nawe uyu mukino wagira gute wawumubaraho. Ubwo rero bimwe mwavugaga bakunzi ba Rayon Sport ngo umutoza Bruno Ferry yanganyije n'amakipe manini, yanganyije n'amakipe cyane, ariko nkabibutse ko yanganyije na n'ubu ngenda cyangwa yanganyije na Etincelle hehe i Rubavu. Aho ngaho wanganyije na Etincelle n'ukuntu bayakaniye Rayon Sport, n'ukuntu abayobozi babahagurutse kandi ari kuri stade yabo, ngewe ntabwo namurenganya. Yanganyije na Musanze, anganyiriza na Musanze kuri kiriya kibuga cy'Intabire bigoranye, urumva nabwo anganya kimwe kuri kimwe, aho naho ngewe sinamurenganya. Anganya n'iriya mikino ya polisi yo mu gikombe cy'amahoro, ngewe rwose ku giti cyanjye, ariko buri wese aba afite ibitekerezo bye, namwe mufite ibyanyu, ntago anganya na za Eri Mereke, aho naho sinamurenganya. Ubwo rero Gicumbi ahubwo ya mikino Rayon Sport yakabaye ivanamo amanota mu gihe yizera ko APR igiye kuyabura, iyi mikino niyo Rayon Sport noneho itangiye gutakaza. Niba utakaje kuri Gicumbi kandi imbere y'ejo bundi ufite kuzajya i Rubavu gukina na Rutsiro, ayo ni ya makipe nyine wakabaye ukuraho amanota. Ufite kuzajya kwa Muhanga, ufite kuzajya kwa Magaju, ayo ni amakipe navuga ngo matoya. Ntekereza ko ari nabwo bari bavuze batereka tuzane hari ingingo aya makipe mato yashobora kuyasa akayatsinda, ariko mu by'ukuri nta kidasanzwe ari gukora, cyangwa se wenda biracyari mu ntangiriro. Mwanavuga ngo ntiyatoje, ariko gutakaza uyu mukino navuga ngo ni ikintu gikomeye cyane kigoye kuri Rayon Sport, kuba nubwo wenda bamwe bo bari baramaze no guheba iki gikombe bavuga bati ntabwo twagitwara, ariko nibuze bavuga bati turacyahatana. Ubwo rero kuba batakaje uyu mukino bivuze ko APR niramuka itsinze Muhanga harajyamo amanota 9. Ubwo bivuze iki? Bivuze ko APR kugira ngo Rayon Sport yifate ari uko igomba gutakaza imikino 3.
reka mbare ko itsinzwe wenda na El Hilal wose umukino umwe, hanyuma igatsindwa na nande nawe ukayitsindira nka Rayon Sport, ese izatakaza nindi? Ese nanone ko bigaragara ko nanone uri gutakaza ku mikino mitoya, ninatakaza izatakaza utaratakaza undi mukino? Ibyo nabyo nibyo kwibazwaho, reka tubirebe. Ariko navuga ngo Rayon Sport ahangaha rwose irakishe cyane, ariko navuga mwese nubwo navuga ngo irakishe, ariko na Gicumbi amanota yari yakeneye, ntamera nk'abandi bavuga ngo Rayon Sport ngo yagombaga kubona amanota 3. Yego yari yakeneye, n'abafana bayo birumvikana baba babaye baje ari benshi, ariko na Gicumbi yagombaga kubona 3 kugira ngo isohoke mu kazikirimo, kuko za Magaju zayegereye, za Etincelle zayegereye, nayo ishobora kwisanga isubiye mu cyiciro cya kabiri itarebye neza. Urumva ko nayo aha Bisengimana Justin nawe yagombaga kwiyungunganya. Ubwo rero hari indi mikino itegerejwe, nakubwira ko hategerejwe ikipe ya Gorilla na Musanze, hategerejwe kandi ikipe ya APR na Muhanga. Amakuru ahari nuko uwitwa Adolphe agomba kuribanzamo, hanyuma niyo mugabo Claude akabanza kuri 3, Byiringiro Jean Gilbert kuri 2, hanyuma umukinnyi Nigena Clement na Yunusu Nigena akagaruka muri axe nyuma y'igihe yari yaravunitse, agarukanye na Yunusu, hanyuma umuvandimwe cyangwa se bikanarangira bakizemo Ishimwe Abdul na Yunusu, kuko ibi bya Clement nawe bavuga ko azagenda, bashobora kuvuga ati reka tumenyereze Ishimwe Abdul kuri iyi mikino turi gukina inyuranye, kuko Nigena Clement we n'ubundi umwaka utaha nazaba hari. Ibi byose birashoboka. Hanyuma bakavuga bati wowe Dauda ugomba kuba uhari, ndetse na Sekiganda, hakaza kandi witwa Dao, hakaza Jibril Watara, hakaza Togwi, kuko ubu n'ubu gushaka kurohama ibitego nta gukina nta mikino, ndetse yewe na Denis Omedi bakaba bakina, bavuga bati turashaka uko twabona intsinzi mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose. Muhanga y'abakinnyi bayo ntabwo tuba tubazi, ariko ni ya kipe y'inyantege nkeya kuvuga ko APR yaburaho amanota 3 noneho kongeraho n'agatera Musa, nabyo birabarwa, biragoye kugira ngo APR ahangaha 3 iyabure. Kugeza ubu rero uko biteye, ikipe ya mbere ni ikipe ya El Hilal 58 igomba kuzakina kuri uyu wa mbere na Marine, hanyuma ikipe ya APR itarakina uyu mukino ni ya kabiri n'amanota 49, Elmerek ya gatatu n'amanota 48, Rayon Sport ya kane, ni ya kanera ni ya kane n'amanota 43, Kiyovu Sport ya gatanu n'amanota 42. Uko niko binogeje, nakubwira ni iyo Rwanda Premier League nuko nguko iri gukinwa. Ubwo rero mukomeze mubane nanjye kandi mukurikirane amakuru tubagezaho ni kuri Rwanda Sport Channel. Naho ubutaha, bye bye.